야오이지. 하나 오늘로. Cengora FIR register kanya haibani. Je ani kumani bagai. Ke haibai ke tabu borok receipt khaiga receipt copy roga. To bo certified copy khana na pen English awo. Janin kumai payment ko thana no to yin ro tini FIR kanya payment ta. Sangkana karo FIR pula purna ro soyana to itam salam. Mane pula pura borok bongi motor tei borok investigation khanya nai taman ta. Motor vehicle ni omani tei man GD entry borok khaiga. Inke tu bo seng je scooty na nukha condition pini condition te je jengku monya nukha bini injuries ro bini body part ro kuno scratches kuno obamaya accept yak ni amte hayo kaisa maybe bawa self defense khane propana nagi mana asa gawa kete bini sudo pokro part lo simisi damage ngja ngke accident ngke to nang yak ro ko kisa misa scratches ro ko to phanyan nang so I omoni te sen kisa doubtful nangkha ke aboni pore bo je seng bini phone ro logoi nai mani yagulo seng man kha ko ekta bini ora threatening messages ro ke bini location map bo kisa seng bini GPS kunugoi tong je am onek suspicious je tamni karone bo bini last arrival azaga bo funuka e omoni tui nyai seng tabo jate ama seng chini doubt tongmani bagai seng chini yang tui kaisa FIR khaiga ke tau police report sau je bo khainai bo receipt khaiga ke tabu jeng ko PM report khaine ko koyekti ni bisingo jeng abon ko wait যখন থানা সঙ্গে FIR বড় অ্যাকসেপ্ট খায় তা আমরা নং থানে না বড় যদি অ্যাকসেপ্ট খায় হাঙ্গাকে সং ko SCPO অব সাকামু এমনে প্রিপেয়ার খাইজাক ন আমন তে বাদ বড় তাবো যখন তে অ্যাকসেপ্ট খায় কে আমনি আমন তো সং তাক থানা নাংলিয়া bok khai je borok bo tabuk sak jorte borok sungno corporate khai no chini bagai kam khai tongo ke future borok sungnam te ken corporate khai thangtang singbai jesok details reman sak jorte borok rithang so that chini bagai bo so each and every details kasha details bo onek matter khai chini okay so tangai ganke sungbomo sudden dismiss hotat cha amte ingmani and then omon che sakango je bo threatening ke omo sung bini nok ni borok angai omo onek kisu wan suk jakte bokroko phaijago je accident to ongna ni ko gya accident pa nang khangke sung kaisa amano mani pa nai man khamu but am tike bui to gai da bum tik ta khaisa ka bui bai omo ka ke sung bo bini bagai sung je sak man sak jorte sung khainai je sak thangna jorte sung thangnai jate sung khumuino to thang tang sak jorte to bono safe khaina malia but bi thangmani yagulo sung bono sak jorte sung bono just prepare khaina nen sinu mo kise sagate ani bum jeli debarma